Proses pengaspalan, guys. Nah, guys, soalnya proses pemindahan batu bara. Panggah pemandangan indah. Nah, pah ngene ae. Yo foto yo kita aspal barang iki. Usek-usek kayak Gak terang tinggi. ditutuki barang. Pesawat calone. Oh iki. Kayak ngusek-usek peh. Penyapo. Iki to. Foto kok ngunggahne sak anune. Itu geli. Ditinggali. Foto dulu sik meneh.